Lando Norris yongera kwisubiza agaciro kabisa nyuma ya Grand Prix nyinshi cyane akana bita Oscar Piastri bakorana kaje kamusanga mu ikipe gashaka kumusuzugura ariko none yisubiza agaciro Austria. Ariko mbere ko tujya muri Austria reka tubanze babwire izindi Grand Prix nk'ebyiri zabaye ntari potinze harimo yingi ya Spain. Iya Spain rero Piastri niwe wari wayitwaye, Lando Norris wa kabiri, Ferrari umushoferi wayo Leclerc arikamata aza kuri podium ari wa gatatu ari muri Spain. Nyuma yaho bahise bajya muri Canada Mercedes rijajara icyo gihe kabisa umushoferi wayo Russell bari witwara mu buryo bukomeye cyane, Verstappen amukurikira ko ku mwanya wa gatatu noneho haza umushoferi akakana karesingira Mercedes bita Kimi Antonelli kaje gashyashya kifite imyaka ya 18. Izo nizo Grand Prix ebyiri zari zabanjije iyi Grand Prix ya Austria cyangwa se abantu bakunda kwita Autriche. Rero muri weekend bari bageze Autriche, ibintu bikomeye kabisa muri qualifying byari ingutu gusa, ariko Lando Norris ashobora kwikamata makuramo pole position. Ku mwanya wa kabiri hari Charles Leclerc muri qualifying, gatatu hakaza Charles Leclerc, kane haza Lewis Hamilton. Bivuze ko imyanya ine ya mbere ari McLaren na Ferrari nibo bonyine bari bihari iyo myanya. Biza kurangira rero mu ntambara ikomeye cyane hagati y'abo bashoferi babiri, abahungu babiri, Lando Norris w'umwongereza na Piastri w'umunya Australia. Bose batangiye kabisa bari hejuru baragundagurana, rap zose zirenga 72 hari zose kabisa barimo baragundagurana, ariko Lando Norris aza kuhatambukana umucyo. Yarayikeneye cyane, barimo amaze iminsi bamutsinda, aza kuba ari we uyitwara nyuma y'uko Piastri nyine ari waje kuza amukurikiye ku mwanya wa kabiri. Gatatu Charles Leclerc kabisa mu Monegasco twara Ferrari arikamata agapodium abarakuriye, kandi mu gihe hari mugenzi wari ku mwongereza Lewis Hamilton. Gatanu George Russell umwongereza utwara Mercedes. Liam Lawson n'umwongereza wirukanwe muri Red Bull ariko bahita bamwohereza muri RB. Karindwi Fernando Alonso umwespanyolo wari utwaye imodoka ya Aston Martin. Ku mwanya wa 8 Gabriel Bartoletto, uyu n'umwana w'umunyabrazil. Aya niyo manota ya mbere, nibwo bwa mbere yaraje muri top 10. Nuzajya umva ngo n'ubwa mbere umuntu abonye amanota, n'ubwa mbere abaje muri top 10, ko nyuma ya top 10 nta manota bamo. N'ubwa mbere Gabriel Bartoletto aza yikwita ku mwanya 8, aba abonye amanota yiwe 4. Amanota akesha rero aksida yabaye hagati ya Kimi Antonelli ndetse na Red Bull umushoferi wayo bita Max Verstappen, ariko ibyo mukanya turaje tubigeho. Hanyuma ku mwanya wa 9 muri top 10 hari haje Nico Hülkenberg, nawe atwara ikipe bita Kiksuba. Nico Hülkenberg n'umudage. Ku mwanya wa 10 hariyo umufaransa bita Esteban Ocon, atwara ikipe ya Haas. Hanyuma rero nkuko mwabonye Max Verstappen kabushungu ntawo mubonye muri top 10, kandi ubundi we abari aho hafi nyine ashaka amapodium, ashaka amawini. None ntabwo mubonye muwe n'akana bita Kimi Antonelli kakaruki. Ibyo rero ntabwo nyuma y'uko akakana bita Kimi Antonelli kamugonze bagitangira kabisa. Urumva bose bari mu myanya ya nyuma. Max yari wa gatanu kuri noza kuri grid. Akakana kari nka ka 9 niko kari kabasha kwitwara muri qualifying. Bagitangira rero gatangirana amaraso ashyushye gashaka kudepasa abantu nk'icumi, kandi bagitangira mu metero nk'ijana gusa. Haba harimo ikona kandi gikurunze cyane, abana bagezemo kumwe kagenda karyoye kari kudepasa abantu ntikafata amaferi. Niba karanayafashe ubwo imodoka feri zarabuze karagenda kagonga abantu, ariko uwo kangije cyane ni Max Verstappen, kuko ni irushanwa rye ryahise rirangira aho ngaho kabisa kuri lap ya mbere, nako birangira gutyo lap ya mbere bose baviriyemo icyarimwe kabisa. Ariko nk'uko ubona nibwo bwa mbere nabonye Max Verstappen kabisa yaba yaragonzwe, ariko ukabona yuko abyakiriye kabatiraka n'akana kabisa. Ati ibintu nta muntu bitabaho, ati nabyumvishe nta big deal irimo. Max yatangiye gukura,
aka kana nako rero ariko nubwo kavuze nuko kahise kamusaba imbabazi twaranabibonye kuko kakimara kugonga kahise kava mu modoka karagenda kamara nk'iminota 5 kamusobanura akavuga ati rwose umbabarire kongwe kuba rwose nkugonze. Kamusabye imbabazi kabisa karatakamba, menya ariyo mpamvu yagashyiramo imiyaga bwa mbere mu mateka y'isi nibwo twabonye Max Verstappen aciringa kabisa. Tuba tumukomeye amashyi turavuga ati kabisa that's sign of maturity. Turavuga utangiye gukura ubwo utangiye no kumenya kubererekera utwana duto. Hanyuma nyuma y'ibyo byose ubu ngubu urutonde kabisa rw'agateganyo cyo bita probable standing, uko abantu bahagaze ubu ngubu mu manota yabo duhereye kuri drivers standing. Ndagira ngo bavuge ko nta wundi muntu bayoboye usibye Piastri Oscarito umunya Australia warakaye afite amanota 16 ari kurusha amanota 15 Lando Norris biramusaba nko kugira nka winning nk'eshanu mufiririzo kugira ngo agaruke kuri map. Hanyuma Verstappen yifite amanota 155 baramusize amanota 66 gusa si menshi. Red Bull mushakiye imodoka nzima yashobora kwikamata akaza kongera agatwara championship ya gatanu yikurikiranya, ariko ubwo Russell George nibwo aza ari ku mwanya wa kane n'umujene utwara Mercedes nyine yifite 146, akaba arusha Charles Leclerc wa Ferrari umukurikiye ku mwanya wa gatanu amanota make cyane 25 gusa. Kujya ku mwanya wa gatandatu nibwo haza Hamilton na championship ze 7 ariko nibimubuza kwibera ku mwanya wa gatandatu n'amanota 91, akurikirwa n'akana bita Kylian Antonelli k'Agataliyani gatwara Mercedes gafite 63. Rex Albon afite amanota 42, uyu nguyu n'umwongereza kafitemo n'akantu ko muri za Vietnam afite 42, mu gihe Esteban Ocon umufaransa uri gutwara imodoka ya Haas afite amanota 23. Top 10 ifungwa n'umudage kabisa bita Hülkenberg, akaba atwara imodoka ya Kiksuba akafite amanota 22. Iyo ngiyo niyo driver standing ubu ngubu kano kanya. Hanyuma noneho amakipe yo McLaren irabayoboye ifite amanota 117 nayo izatwara constructors ku nshuro yawe ya kabiri yikurikirana. Ubu ngubu namaze guca urubanza kuko Ferrari iyigwa mu ntege bari kwirusha amanota 217. Ana amanota menshi papa. Mercedes niyo ya gatatu ngo nizaza kuri podium y'amakipe ifite 209 niri kugigira bari kurwanira umwanya wa run-up ubona Ferrari kuko barushanwa inota rimwe buri Grand Prix. Niba umushoferi wa Mercedes aje imbere y'aba Ferrari, Mercedes itizamuka. Uwa Ferrari yaza imbere y'aba Mercedes, Ferrari itizamuka. Iyi Grand Prix ya Austria yasize Hamilton na Leclerc bose bari imbere ya Russell ndetse na Kimi Antonelli, ubarazamutse. Ku mwanya wa kane rero haza Red Bull Racing. Muri iminsi ntibimeze neza kubera umukongo wabo nyine Max Verstappen atararatsinda cyane kandi niwe bagenderaho. Iyo byanze ubwo nayo itimanuka. Williams muri top 5 ifite 55 ikoza akantu. Uyu nguyu ni Carlos Sainz niwe kabisa ubashyize hano, mu gihe RB Racing 36 ni ya gatandatu, hasi ni ya 7. Aston Martin iri ahantu habitakagombye kubiri ku mwanya 8. Kiksuba none siyo ya 9, siyo yanyuma ubu ni ya 9, mu gihe yanyuma ni Alpine n'amanota 11. Ubwo rero nuko bimeze mbere yuko tujya Silverstone ababwiye ngo mushyuhe mwese. Iyi niyo Grand Prix ibigezweho kabisa mu Bwongereza. Aha ni wabera ibitangaza, no wabera imiriro, no wabera ikintu cyose wakwifuza kureba muri Formula 1. Ni next week muze tujye kureba uko bizaba bimeze. Silverstone Grand Prix ni Grand Prix bera mu Bwongereza kabisa. Muze azaba ari Grand Prix ya 12. Iyi nkayo iri mu iteranyirizo kuko ubwo azaba asigaye 11 harangiye 11. Iyi ngiyi nizagabanya ibihe byombi turebe ibyari byo.